Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. Hurmatlı tuğanlar, hurmatlı bizim Mustafa kanalının görüşçüleri. Bugün Nokattın Kökjarında жүрөбүz tuğanlar. Nokattın Kökjarında şunday bir çoğun bey izleyenler için bugünkü çağrılış. Küçlü bey satığa çıkıp atat. Uşul çoğun beynin толық маалыматын сіздерге Сабыр акадан алып берели достор. Кандай бей, каяктан келген бей, ошол боюнча мүнөздөмөсүн сурайлы. Бул бейнин боозбу, кысырбы, туугандар толук маалымат айтылат. Эң чоң бейлердин туугандар бири десек болот экен Кыргызстандагы. Алды аркасын баардыгын тартып маалыматын алабыз. Бияка бастырчы. Сабыр ака, ассаламу алейкум. Алейкум ассалам. Замир кандай? Оозуларда тыңалбы, жакшы жүрөсүңүз? Жок ака, Кудайга шүгүр. Тынч, баары жакшы ака. Çoğun bey sizde kendi aka. Kuda kalasa. Bugünkü çağrılışta çoğun beyni çağırdınız. Kayaktan gelgen bey aka, bir malumat verin. Bu Polşa'dan gelgen. Polşa жылкысы. Polşa жылkısı. Dokumentleri var. Dokumentleri var. Buna aka canında kişineyle olup kalat eken de bu beynin canında. Özü negizi kança yaşta aka? Yaşı 14 yaşar. 14 yaşar. Ja күчүндө турган мал экен да ака. Жакшы кулундары таштайбы өзү? Качан келген? Негизги немеси? Келгенине bir 5-6 жыл болуп калды окшойт. 5-6 жыл. Кулундарды алдыңыздарбы өзү? Мен алган жокмун. Ошо bir дос балдарыбыз болчу. Ошолор алган. Азыр турушу кандай бунун? Бул майда токтогон, Куда кааласа эми бооз деп үмүт кылтабыз. Майда токтогон баягы далилдери бар да. Ооба, бардыгы бар. Далилдери бар. Айгыр менен жүргөн. Буга анча-мынча кичинерээк аттар жетпесе керек а? Ошондо чоң атка коюлган, $80.000 атка коюлган, алдагы сатылып кетти. $80.000 атка коюлду. Польша экен да? Польша. Мына достор. Азыр эми мына желиндерин бир көрсөтөйүн сиздерге туугандар. Желиндери кандай экен? Өзүңүздөр бир бааны бересиздер. Бою канча чыгат экен? Бою 75'tin нарак бере болса керек. 75 нары бере. Сен 70 чыгасың Şu kişiler olup kaldın da canındaş. Bak öydege jetele. Öydege jetele koşu. Öydege jetele. Aka özüm onda den soluğu jagынан kандай? Den soluğu вообще at Kuda kalasa. Çeviçi вообще son. Buna tizesinde ne? Tizesi özü oşu gelgende var öyle. Gelgende var mı? Avrupa'dan düşkende de özüm de görgüm. Kaşkaşkıştaka gelgen. Kaşkaşkıştaka gelgen. Qarаңыздар туғандар, чоң бе. Жеп ішкендеріне сөз жоқ. Жеп ішкендері вообще мощный. Күшті жейді. Демек ака, құлыны менен жүрген болса, бұл бе башқаша баланса керек эле, Туура. Туғандан кейінше. Ем Куда қаласа. Бооз эле деп турам эми Куда қаласа. Кичине тыйын керек болуп сатып атабыз. Сатканга туура келип атат. Туяктарыбыз жакындан тартып коеюн, бийини турушу. Жаныбар аттай эле экен да турушу. Көкүрөктөрү. Өзү жоошпу ака? Өтө жоош. Бармаганга, бараганга. Бармаганга. Көтөр. Мына үстүлөрүн көрүңүздөр. Бастырар. Ака, басын канча койдуңуз? Басын келиштирип айтыңчы. Жакыны 14.000. Жакын жери $14.000. Дагы сүйлөшөбүз да. Жолдору бар, реальный клиент болсо сүйлөшөбүз. Реальный клиенттерге. $14.000 достор, кеми бар экен. Мына бейнин чоңун издегендер. Жакшы аттарга, күчтүү аттарга коём деп ниет кылып жүргөндөр болсо, мына бейни алыңыздар, көрүңүздөр, бааласаңыздар, кеми болот. Ака, баягы варианттар жокпу? Не вариант? Алмашуу мисалы үчүн. Жөн майдарак бир нерсе кошуп берсе ала берем. Андай болот, варианттар болот. Мына, тугандар. Кайсы номерге чалыш керек? Номерди айтам го. Оозеки айтып койсоңуз, Оозеки да жакшы болот. Оозеки азыр айтам, Караңчы. Ага чейин бастырып баскандарын көрүп туралы тугандар. Сабыр ака өзүнүн номерин айтсын. Кимге чоң бей издегендер чалып сураңыздар. 507 менен. Канча экен ага? 0507. 0507.
82 82 45 13. 45 13 nömrədən Aha. çalıversizlər ha. Aa. Mana. Oldu. Sodanıza berek Celinleri olsun. daha tartıp koy. Tuğanlar Kökbey'den keyin mına Qaşqabey çıktı. 4 toyak, 6 toyak. Qaşqabey onun janında biroq kichkina görünüp qalat ekan aka. Ne oldu Allah işte. Biroq bu böyle daha çoğun biroq negizi. Aa. Qayaqdan kelgen aka? Bu Rusya'dan gelген. Bu Bak Rusya. almasıp jakın da gelip kaldı bu bir. Bul da anıq boz, kalmaz. Kökbey değil ha. Buldağı boz. Boz Buldağı dep boz. aldım ben bu. Allah öylettim kalan nerselerini. Bana celinlerin nime olup özü kişine Sağ bildir o da o. Boğazday. Bozday o. Boğazday. Ha bu celin salıp bırak o. Aa celin salgan. Yaşı kança bunun? Taşı 5 yaşar. 5 yaşar. İşte ekini tuğan eken daha. Bastırıyor. Kimse gelemler. Üçüncüsünde boğaz. İşine cüdök duratta. Azmaz cüdöp turgan oba eken. Biroq beynin turgan turpatını sizlere göstereyim. Bası kança demesi boyu kança çağat eka? Boyu 1.60 plus. 1.60 plus. Ha. Bir çoğun eken. Olsun da var. Kökürökleri. Arkalarını bir gösterip koyalım. Basın kaça dediniz Muhtar? 3000. 3000 dolar ha? Ha. Soda cüret. Soda cüret. Allah kalasam buna. Bastır ölçü. Baştır herhalde. Beyinin ikincisi dostlar. Kökbeyden keyin çıkan şu jerde başka 4 toyak, 6 toyak beynin malumatı sizlerge aytıldı. 3000 dolarga bası bağlanıp koyuldu dostlar. Kimge jakkan bolsa je köktü surаңыздар. Bası жеңилирээк же болбосо мына ушул жерде бeni дагы бааласаңыздар болот. Андыктан туугандар номерди экранга жазып коем. Байланышыңыздар. Ден соолугу жебит ишине жооп бересек, а? Dinozavr. Любой нерсени жейт. Любой жейби. Болду ака, содаңызга береке болсун. Баланы hem жақсы берет. Bunun kulunu görgüm de. Кулун көргөнсүзбү? Alp gelip kulunu menen gelgen de bu. Böyle Rusya'dan toplagan. Rusya'da kaçıp gelip bu yerde tuvalet bakın. Buyum kulu kalırsa. Быйыл, а? Balası menen Rusya'dan gelgen de. Баласы кандай эле? Ya balası. Эркек беле? Erkek ile. Öte küçtü. Ana bireler algan. Şu balasını görüp durup. Bir neyse almıştırdım da unutma gelip aldım. Болду ака. Болду, алып келе бер ака. Достор, ушуну менен чыгарса жыйынтпайбыз. Содага береке болсун ака.